Sinibingelele sifise sinamukele ehlelweni lolwesithathu kulona msakato imvelo yimpilo yami. Leli hlelo lesilethelwa libandla letemvelo eVenlangwane iSwaziland Environment Authority. Lamuhla elihlelweni sidabe sibuka imithetho nemigomo leyingamele tona tetemvelo eVenlangwane. Sibuka ukuthi igqugqutela njani kuphathwa nekuvikelwa kwazo tetemvelo. Kepha ke singangeni kulehlelo asesibuke umbiko lolungisiwe lotawendvulela tona tinxoxo lesinato nomuhla. Imvelo kumele ilondvoloteke, ivikeleke futhi ipasojwe kuthi nayitsintseka njengoba nje nentuthuko kulelive ihamba ngesivinini. Tibe khona taba tekwekuthi yongeke kuze kuthi titukulwane letitako tikhanze isekhona futhi isesimeni lesihle. Kanti-ke ngomsebenzi welibandla lelengamele temvelo kaNgwane iSwaziland Environmental Authority kuthi imithetho nemigomo lekhona lesita kuthi imvelo ivikeleke iyatiwa ngawo eMaswati. Kwekucala nje kuthi leli hhovisi kwadzingeka kuthi lakhelwe umthetho loligunyata kuthi likhone kunaka yona yonke imithetho lekhona yetemvelo. Kuphuma kwaleli hhovisi kwase kugunyata ngumthetho kwakubitwa ukuthi ubuketwe lo mthetho lo wawukhona nga1992 utowenda lo ukuthi leli hhovisi la environment lingabe selisebenza ngalendlela lesebenza ngayo lamuhla. Kunemthetho lo washaya iParliament ke kubuketa lo mthetho lo leso kubitwa ukuthi Environmental Management Act of 2002. Ngoke lo mthetho lesebenza ngawo lomuhla lo so ugunyata SEA ukuthi asebende ngaleli zinga lakulo lamuhla abe i-parastatal or semi-autonomous body ukuthi cha nineke seniyakhona ukuthi nitendele ama-decision nithulise kona kuhulumende kuletinye intaletinto lenisebenza ngawo. Ngomthetho ke lokhona lesisebenza ngawo lona leminye futhi imithetho lesayipita ukuthi sive siyilandzele. Lomunye wawo lemithetho ngina umthetho logunyata ukuthi ima-developments nakendiwa kufuna ayendiwe kanjani. Intuthuko nayendiwe emimangweni yendiwa ngohulumende yendiwa ngamabhizinisi nekwehlukahlukana. Unemthetho ke lekufuna ulandzelwe le uselayinini lokuvikela leyo mvelo lesinayo. Lo mthetho lo ubitwa ukuthi environmental audit and review and environmental audit assessment and review regulations ya 2000. Labanye ke sebawujwayele ngokuthi ngama EIA regulations, the environmental impact assessment regulations. Kungiko ke nje wonke umuntu lokhona lo nemsebenzi letsete lefuna ayende uyatibute nje ukuthi ngabe i-environmental impact assessment sewuyendile yini. Kuleminye yale mithetho kunayo lebuka ukuthi sive singalahli tibi noma kukuphi kodwa kube indzawo letibekelwe kona kulahlwa kwetibi. Lokushiwo nguleli bandla lelengamele temvelo kaNgwane ukuthi kwephula lemithetho kubeka umuntu ekubeni atholakale anelicala. Khona ke leminye ke imithetho lekhona nayo lebita ukuthi thina singamaswati kufuna sibuke ukuthi indlela lesenda ngayo atinyo kubeta imvelo. Kunemithetho lebuketwe kugcina kahle kwetibi noma ke ukuthi nangabe tibi tikhona sitigcina ngayiphi indlela ukuze ukuthi tingayinyukubeti imvelo. So ubita ukuthi ngema waste regulations are 2000. Minye ndike naleminye kuya ke ukuthi sibuke kuluphi luhlangothi kodwa ke umuntu langagcizelela kuko la lo ukuthi sive siyasicela siyasinxusa silovisi la environment sisebenzela uhulumende ukuthi umthetho ukhona lo phocelela ukuthi sive siuhloniphe ikakhulukati esigabeni sekugcina kahle kwemvelo kuze ukuthi lemvelo lesisebenzisa kwalamuhla ibe lusito nase even letitako noma ke titukulaneni letitako tikhanze ikulesimo lesihle lebe singafisa ukuthi sibe kuso. Lihlelo yimvelo impilo yami nalomuhle hlelweni sinalo libandla letemvelo lelomuhle litasichazela kabanti ngayo imithetho leyingamele tona tinhlelo tekongiwa nekuvikelwa kwayimvelo eVenlangwane
sinaye baba Steven Zuke, sibe kanye naye baba Ndumiso Shongwe. Sinamukele ehlelweni. Siyabonga. Baba Zuke kumbe nje siqala lona lihlelo umuntu ufuna kwathi lokuthi masithi sinemithetho velele yengamele imvelo sike sikhuluma ngani vele. Siyabonga tatewethu azivusele ke nebabukele ekhaya. Nasikhuluma ngemithetho leyengamele temvelo. Sikhuluma nje ngelihlobo lwemithetho inhloso yalo ukuthi ke nciphise kunyukubala kwemvelo mhlambe futhi ilekelele ukuthi ikhuthade ukuthi iphathwe kahle la iphethwe kahle khona ikakhulu ke kubukeka lokunyukubeteka kwayo ukuthi umuntu kumendane so ke imithetho yonke ke lephaselene ke nokuthi ke siyibonele imvelo ukuthi kuyancipha ukuthi ilimade umuntu ngoba nguye lesibona ngaye ukuthi imvelo seyikaphi. Baba Shongwe ngicabanga ukuthi umthetho lomkhulu eveni la kaNgwane nguwo lo sengamele sonke umthetho wesisekelo live la kaNgwane. Uma sibuka wona umthetho wesisekelo welive la kaNgwane ingabe uyayithinzana indzaba yetemvelo? Asikuvusele sivusele nababukele emakhaya. Awu emaswati asebenza umsebenzi omkhulu kwakha iconstitution yelive. Iyaveta vele ukuthi kungumsebenzi wayo wonke lokhona la veni loliswati naloma lo ingabhani ukuthi imvelo ayiphathele kahle thile lesiphila kona namuhla phinze ayiphathele kahle lesitukulana lesitako lesisi bantu abethu lesiyiboleke kibo lemvelo iconstitution yethu iyihle kakhulu kulolu hlangothi sibisi. Babezuke singangeni nje kuyo yona lemithetho leyengamele temvelo eveni la kaNgwane ingabe yini umehluko phakathi kwemigomo kanye nemithetho nekuthi kusebenza kanjani kuphephisa yona imvelo eveni la kaNgwane? Siyabonga tatewethu. Umgomo kusho ukuthi indlela nje lo yakhile ukuthi ngidawusuka la ngihambe kuleyo ndlela leyo ngize ngiyofika lapha. Imithetho ilekelela lemigomo ke ngoba ke bese kuba khona ukuthi lo munye akasahambi kule ndlela so kufuneka ukuthi ke kube nemithetho lo tawu nika liswati loyo mhlambe lo ngasahambi ke endleleni so ke imithetho yethu ke ikakhulu ke ibuketele ukuthi lo muntu longenti kahle wentiwa kanjani ukuze ukuthi imvelo ayiphathe kahle. Babe Shongwe minye intana imithetho lekhona eveni la kaNgwane itemvelo lefaya ikhathi leyo elive la kaNgwane naleyo lesiyisayinde ngekubambisana lamanye emave emhlaba kepha ngesingafiki kuleyo ke siqale kulina la ikhasi sibuke ukuthi ingabe vele lo engamelele libandla nje lo lapha eTulu wona uthini. Asibonge sibisi. Umthetho lo sengamele sinhlangano yaka Swaziland Environment Authority sibita ngekusi Environment Management Act. Ngumthetho lo washaya nga 2002. Nguwona uphinze wakha le organization lesisebenzela yona namuhla. Ungumthetho lo unike amandla le organization SEA ukuthi akhele eminye imithetho letawubuka ukuthi ngabe imvelo ingasitakala kanjani kulelive la kaNgwane. Uphinze wakhe nema policies SEA unemandla kwakhe ama policies uphinze unike SEA amandla ku enforcer lemithetho leseyivele ikhona la veni uphinze unike amandla na kwayona le Environment Authority ukuthi ifundzise nesive ngayo lemithetho iphinze itrain sive ngayona lemithetho iphinze ikhiphe nema license ngoba kukhona ingoni leti license lokufuna ukuthi na utenda under a particular license so SEA uphinze abe nalawo mandla lawo regulate ama industries lasithe through I licensing system so kunyendi loku provide ngomthetho sibisa ingasuki nje kuwo lo mthetho leyo babe noma kumbe kusuka kuwe ngiye kuba bezuke ngifuna kumbe ukhumbute ababukeli kancane ngoba evikini leliphelile sikhulumise indzaba yelicwaningo lolwentiwako kuhlola kusimo setemvelo noma kuhambelana letindzaba tentuthuko kunemthetho lo engamelelo kumbe kukhumbuta sive ukuthi lo mthetho uthini yini igama lawo nekusuhloseni vele. Asibonga sibisi. Umthetho lesikhuluma ngawo lokhuluma ngawo ngumthetho sithi ma EIA regulations umthetho wa 2000. Ukhuluma ngekuthi kude lo yawusukela intuthuko thide or development angakaqali wendlula phasa le process lesithi environment assessment uyaphocelela lo mthetho ukuthi ayendiwe assessment before any development lengendeka eveni so uyahlukahlukana kumthetho kuya ngaleyo development lo yendako sina category 1 category 2 category 3 but ngicabanga ukuthi evikini leliphelile balaleli bachazeleka ukuthi ka category 1 kwendekana category 2 up to category 3 ngumthetho lo phindze nawo nematinyo lona ukuthi nawo
so sesikubona nje sithi Gulumba setingenile kanti akwayeke kulandzele lo mthetho lo uyaluma kakhulu lo mthetho ukhuluma ngemafinal amadima sibisi ungathikhanza udlula past 250,000 nje ungakalandzeli lo mthetho lo so vele eMaswati ke kufuneka wadi lo mthetho lo njengalona and ke kulamalanga sisemkhankasweni weku-amenda ngokubuka ukuthi intuthuko ihamba ikhona kungcono sithuthukisa nasilomthetho utomitha digabata namuhla sibisi babezuke asathiza nje yona indzaba yentuthuko babeshongwe intuthuko iletha tinsa letingende vela ngwane lokufaka ekhathi indlela lesilahla ngayo kumbe tibi ngiyaconza ukuthi kunemthetho nawo lo engamele kulahla kwetibi evela ngwane kumbe singangena kuwo usichazele wona ukuthi ingabe vele uthini wona. Siyabonga sibizi uqinisile vele ukhona umthetho lobukete tingonje tahlukene ukhona nalo bukete kulahla kwetibi sizibita ngokuthi ke ngema waste management regulations nawo a 2000 so ke afake ekhathi ukuthi umuntu athi ukuthi tibi awudilahle noma kanjani ulungisa indzawo la utawudilahla khona and phindze futhi ke nanangabe khona lotilahla ngendlela lengasiyo kugadze ukuthi lelibandla leli limentene ngokubambisana ke naletinye inhlangothi ezifana nemaphoyisa so ke liyaphindze futhi usho nokuthi nangabe unemicimbi nje ungisibizi wenda umcimbi angithi uyathi ukuthi abantu utabanika amaplate ekudla mhlambe lawa la temporary siyasuka seniyawalahla ke funa yasibisi athi ukuthi usilomthetho mina ngidawuconza kusibisi ukuthi ubite abantu wathi aba provide ngema receptacles zokulahla tibi ingabe lona we waste regulation uhluka njani kunangilomunye lesithi yi litter regulation of 2011? Ngiyabonga Thathewethu ngawuchaza kabantu ummeli wami kepha ke lokukhulu ngilokwe lama litter regulations sabuka lokwe ukuthi lama fines lawala kuma waste regulations akujima ayekubo 250,000 sabuka lokwe ukuthi umuntu lo njenga sethabile nje alahla nje endleleni sibi ngeke bese sengikucharge imali letingako noma usho lomthetho ukuthi ungasuka ku0 uzofika ku250,000 kwaze kuya lo ukuthi sibonile ukuthi amaphoyisa ayinciphisa ijaywalking sibonisa amaphoyisa ayanciphisa ukuthi umuntu angahambi achithe manje noma ngophi ngokuthi akunike akucharge on the spot fine so ke lama litter regulations ke introduce lokho ukuthi kulahla sibi sesitakucharge 50 rand on the spot uadmit le guilt on the spot uma utekelo 50 rand ke kutawufanana nangaleke uyafuneka uhambe uyobahlola le stokisini konje ke ummeli wami lapha angangede asibonge kakhulu sibisi vele ukhona lemthetho umibili lemthetho lobuke nje letibi kulama waste regulations a 2000 wona ke kakhulu classify naletibi ukuthi sine clinical waste iwaste yasetibhedlela sine hazardous waste idibi letingoti sinale household waste ngele yethu emakhaya phindze sibe ne industrial waste ubuke kakhulu leto lihlangothi lethu bese ke lo wa 2011 lesithi ama litter regulations a 2011 ngathi ngumthetho lobuke mina nawe ukuthi sithiphatha njani nangidathi ngiyakulandzela nje nangikubona ukhipha sibi ngelifastelo nalo lungelo ngi-inspector ka-SEA ukuthi ngikufayinise loyo 50 emalangeni umbhadale on the spot nangabe ngikubona ungathi ungena ehlathini nema refuse bags uyolahla lo mthetho uthi 5,000 emalangeni ifine yakhona so vele ke uwona hlise uyasebenzeka usebenzeka lula ngalo silama fines akhona akafani nalawa aka waste regulations abo 250,000 luhlelo imvelo yimpilo yami sikhulumisa tindzaba temithetho leyengamele kona kongiwe nekuphathwa kwemvelo nekuvikelwa kwayo evenda kangwani ngikubula ngisemncane embukeli ukuthi kwakunemlayede emsakatweni lobo ukuthi ungalahli licebe la banana nanamhla sisho njalo ehlelweni asisibahlole imarket sibuye ehlelweni luhlelo luthi imvelo yimpilo yami sikhulumisa yona imithetho nemigomo lekhona evela kangwani lengamele kuphathwa nekuvikelwa kwayo imvelo evela kangwani sinalo libandla letemvelo lesichazela ngayo lemithetho masiye ekhefini besikhulumisa ngemithetho yekulahlwa kwetibi ukuthi tilahlwa njani tilahlwa kuphi siyachubeka ke ehlelweni
Babeshongwe leminye imithetho lekhona ingabe ithini? Asibonge Sibisi. Sinemithetho minyenti lesiyibukile silibandla letemvelo. Ngenxa yesikhathi mhlambe ngeke sesikhona kuyisho yonke, but singaba highlightela nje bayabukele emakhaya. Bese sivele sikhulumile ngema waste regulations 2000 labuke indzaba teDibi. Sinaleminye imithetho sithi ma ozone depleting substances regulations, ngafisha siye sithi ma ODS regulations. Lona ngumthetho lobuke nange ma gas la kuthiwa anyuka bethu alidwadwasa bese ayel affecta kungako senamhla sesinje sisima ODS regulations sibuke ukuthi ingabe la kangwane siwangenisa njani ngoba vele side internally but siya import bayawasebenzisa nababe labalungisa bema fridge nabo air conditioner basebenzisa lama gas lawo i-license bayithola la kithi kuzama kunciphisa ukuthi alehle lizinga lokusebenzisa lama gas la njengalawo. Siphinde sibe nalesithi air pollution control regulations. Imithetho loyo ke lobuke uyubuke na uhamba lana nje endleleni mhlawumbe ubone iFMTD ikhipha intuthu lemnyama ngaboshimela bayo. Kunemithetho lobuke konke la ukuthi le standard sibe nganani kule ntuthu yini lekuvumelekile ukuthi ungakhiphela emoyeni. Kula ke lo mthetho and lo mthetho uyabaphocelela ukuthi njalo after 3 months kufuna basinikete i-report ukuthi bakhiphe lokunganani ukuya esibhakabhakeni kula kulo mthetho sithi air pollution control regulations. Siphinde sibe ne water pollution control regulations. Ngumthetho ke lo lobuke ukuthi lemifula lesinayo la Eswatini ingcoliswa indvo leti likhishwa abantu mhlambe emi-17 yato bayikhiphele emfuleni. Nakhona kukhona standard lesibekiwe ukuthi ngeke uzukhiphele okungaka. Kufanele ukuthi mhlawumbe uqala ukutreat before ukukhiphele ku water board. Kulabanye bangamangala ukuthi kukhona indlela abavumelekile kona lokukhiphela nje ku water board. Ukhona umthetho uyavuma ukuthi bangakhipha but kuyakala ukuthi yini lo ngayikhipha uyifake emfuleni lo setshenziswa abantu. So nabo njalo after sithi quarterly sithi every 3 months nawe sinikete ukuthi lo lokukhipha okunganani kusamitha in standard lo vumeleke sona ukuthi ungakhipha. Kukuhlaba nje lulwimi babeshonga kuleyo mithetho le uthinza kindzaba tekungcoliswa kwemoya nekwemanti. Sike sabona kamuva evela kangwane kuba nekufa kwetimfishi sathuka kakhulu ukuthi hawu kwentekani. Ingabe luswati laleyo mithetho leyo kulabo labente kanjalo mase nilwentile kumbe licwaningo kulwena ngoba ngiyacabanga ukuthi mase nikubonile lokweni yalwenta licwaningo lalawo manti nekuthi kumbe nithole sisusa selapho kuqhamuka khona lokho kungcola. Luba ngakanani lo swati lalapho? Asibonge Sibisi. Hey, imithetho yetemvelo ngathi ngiyovele laveni lena ma fines lesithi makhulu. Lona nje the maximum fine 100,000 emalangeni. Kukhona tingabhayela ngephandle lesesatalithola lo swati manje ke semoyeni ngeke sesithisho ngoba phela base naphathi balitholile. Kuyenteka Sibisi kusekwaba nema fish kills vele lesiye siwabone. Lesikwendako sile office sinabo bochwephesha internally labathatha ema samples kule mfula simix laboratory sibone ukuthi lele lokulimete leti fish ngabe yini. Nangabe sikutrace sibona kahle ukuthi cha lokhu kuqhamuka kuna ifem naye ngoba siyakwati ama operations akho vele liswati bese libhekana naloyo lo cause leyo fish kill. Babezuke sekuyo lemithetho leceza kuyichaza babeshongo yabo air pollution nabo water pollution. Ngifuna nje kubuyela kancane kunaye air pollution. Indzaba ukuthi ingabe kule kulama fam kumbe ngoba ngicabanga kumbe indwe likhishwa ama fam kakhulu. Ingabe kuloko labakhipha lokwele emoyeni njengoba sibuye kulo mhlano lomkhulu lobo sePerry. Ingabe nihlola kangakanani ukuthi kulimata kangakanani lolidwadwasi? Yebo, siyabonga Dzadzewethu vele kungumsebenzi wethu ukuthi sibambisane naletinye inhlangothi zikahulumende ukuthi sibukete ukuthi imimoya imenjani ikakhulu ke le imidinduvu lephuma ke ezinkampani letikhecitako. Angibekise nje njengasetibhedlela kuyashiswa lokumele ukuthi kungayi lena bomdodi and then bese kukhipha intuthu ke lemnyama nangabe akusebenzi kahle le machine. So ke si nemachine lapha lesaphiwa dinini telive lesibambisane nena i-department ke kuyona le ministry yethu lokuthiwa i-meteorology yes la ngiyona ke focal point we climate change. So ke lo machine ke si station diphenze ube khona lo portable sihamba sobeke etindzaweni letahlukene ukuthi usitholele le mimoya kwehlukahlukana kwayo lokuthi imenjani.
so ke vele nakunenkampani lesiyisolako lokuthi ikhipha lentuthu siyayikhulumisa and then sibuke ke kuthi nangabe siyabona ukuthi akuhambi kahle ayento nakulokuthiwa environmental audit bese ke le audit ke singayiphasisa thina sibona ukuthi awunciphisa le tentuthu sesibanika certificate ukuthi abak implement. Babeshongo kuwona lo mthetho wekungcoliswa kwemoya lesisi air pollution. Ingabe imoto yami mina mangabe kumbe angibikisi kumbe kunakulesithi service bese seyiqala khipha intuthu lemnyamana angeke ningibophe mina kulo mthetho lo akungcolisini lo moya akungeni imphasi kwalo mthetho lo. Siyabonga kakhulu. Inkumbi imoto vele sibisi ukhanza usuyayilandzela ubona ukuthi imadima la usuyabotse le ntuthu lephuma lapha. Unfortunately le umthetho wethu umzala mhlambe kufanele ukuthi siwulungise to kusto khona coverisha tintfo leti njengaleto otherwise vele ya contributor letintfo letiphuma emotweni sibisi. Sisathuthuka nje nawo umhlaba kuke kwafika buchwephesha lobusha bekulima bekwenta tilimo tethu tibe ngiletingasisezingeni lesetulu letikhona kuncoba timo letitsite efana ikhathi nesomiso nalawo mabhungane latilimatako tilimo tethu ukhona umthetho yinkumbe lo engamelelo lohlangothi lolo. Asibonga sibisi. Mhlambe kulendlela lokukhuluma ngayo because vele ukhuluma ngebiosafety. Sinemthetho kuthiwa iBiosafety Act wa 2012. Lo mthetho nguye longamele le technology leseyingena even manje sisethe ligama lesiswati lesingabita ngalo siye sithi silawa ama genetically modified organisms. Vele ke technology lensha leseyikhona kukhona nje kakotini seyiqalile yasebenza nakulamanye tilimo seyiqalile yasebenza so sinawo umthetho ke la Swatini lo wengamele kusetshenziswa kwale technology noku importer noku exporter kwale technology engeneni even la seSwatini sinawo umthetho wa 2012 iBiosafety Act. Ingabe khona into lesishiya kuba beshongo umthetho ngathi ngibuka ngathi sesiyitamile kuyikhulumisa yonke lekhona. Sibonga sibise inkumbi sibise imithetho yethu la siphinde sibe nema regulations environment fund. 2011 lama regulation environment fund lena le lapha sethu si environment authority yakhelwa ukuthi isite ekuchaseni ngetimali ima activities la ngathi ahlose kuphakamisa standard semvelo even lokuvamile nje kakhulu encane kunetindvonga siyakhona silhovisi through le fund le kukhipha imali tikhona kuyosita leyo mango lofaka isicelo so nawo unemithetho ukuthi angeke nje uqhamuke umuntu omunye athi nalidonga lihambe emntini wami ngivalelene siye sifune ukuthi kube i-community le benefita kungabenefit umuntu omunye ma environment fund regulations. Sakhuluma ngayo le environment fund babe Zuke ingabe kumbe ungasibekisela tindzawo lapho ekuyasebenza khona ngoba ngathi mangikhumbula ngena hamba nayo biyela litete kuletinye tindzawo nalungisa netindvonga nafaka ematshe ukuthi tingaqhubeki kumbe ingabe ngile kuphela kumbe 17 nginayenda phansi kwaleso sikhoma leso. Siyabonga tsatewethu sikhwama sekusita ke kulungisa imvelo lesithi environment fund siyabonga lokuthi sesinemalanga sicale nje kusebenza kakhulu la kubo 2008 imali ke sachaswa nguhulumende ke njengoba sashilo ke nalemthetho ke lokuthi ke kusidakala abantu labanjani kufuna ukuthi kube i-community so ke ama-communities adile angibese nje bekucala nje lesacala ukuthi sibasite basesigwe bebavala litete ngoba ematete la kangwane uma angakabiyeleki kungena tingomo kani lapha sithola inqoboza sithola likhwane sithola nalokuningi nje tilonyakanyana lihlala lapha emantini so ke kwase kuyalandzela ke bakhona bolawuba sachubeka sayakubongotini savala tindvonga saya nasemaseyisini savala lithonga sachubeka kuboluve savala litete lisehlaselwa lithonga nakhona tiningana nje manje sebatathe ngibalele tiki ngidishile kodwa nje bengithi nje angibekise kalawuba lokusithokotisako ngoba ngiyona le nkhudlwanyana
levale elitete lingaze likhudlwanyana labo make bakhe inhlangano lehle kakhulu lesenemithetho yokuthi ke lokho ke sekubuyile lolukhwane nalengcoboza na wonke lokunye sitakuvuna kanjani and basitshela ke lokuthi bayamthola about 3000 make amunye naba harvest ngoba harvest abakhela amacasi bahambe bayothengisa bomanzini nabombabane so ke sithi ke awusive sonke lamatete amcoka kwetemvelo nje ngoba wathi sikhuluma ngabo climate change nje aya absorb labo carbon dioxide ephinde futhi ke naloku lokuphuma ifema femini lokungcolile kona kuya clean siyakhuthaza ke kakhulu. Babukeli bemsakazo Swazi TV lihlelo yimvelo impilo yami sikhulumisa yona imithetho nemigomo lekhona eveni la Angwane leyingamele kuphathwa nekuvikelwa kwayo imvelo njengoba senivile emadede nje kakhulu bomake bayade ekhaya ukuthi vele emagcase ayimpilo yethu singemaswati noma ngabe ungahlala esilungweni licasi uhlale unalo ekhaya mawuliswati so siyabona ukuthi vele kumcoka ukuthi temvelo sitigcine sitaweke sihlole lomunye umbiko lokhomba kona ukuthi ingabe mithetho mindivela kaNgwane leliyisayindile nalamaye emave emhlaba kutibophelela ukuthi ligcine nekuvikela yona imvelo nendlela ephathwa ngayo. Umhlaba ukhathazeke kakhulu ngekusetshenziswa kwayo imvelo uphindze ube nabo buhlungu ngekuthi imvelo seyisengodini ngenxa yentuthuko lekhona kulelo nalelo live naloke live la kaNgwane kufanele ukuthi litimbandzakanye nayo imithetho lebekiwe emhlabeni wonke jikelele. Nitawukhumbula nje ukuthi tindzaba temvelo noma ticale nje muvana kodwa lokungikhuluma lamuhla tingiletinye tetintfo letihamba embili emhlabeni nokuguquguquka kwesimo selitulu kunaletinye tintfo letibonakala letita nema-chemicals latsite lesiyingoti kithi umhlaba ke ukhathatekile ke ngaloko ke thina ke silive la kaNgwane athi siphili sisodwana ngesilungu sitawuthi we are part of the global community sinetindlela letitsite ukuthi sitimbandzakanye nalokwentiwa ngumhlaba lese kubonakele ukuthi kuyayinyukubeta imvelo yethu ngoba imvelo phela sikhumbule ukuthi ithinta lokhu lokuthi ilwane netihlahla nathi sinesibandlu lesiphila la kuyo lo mhlaba simunye nakukhulunywa ngendzaba yetimvelo mangabe lento ithinta mina engumuntu ngifana tithinta imvelo kanjalo. Live la kaNgwane kulamalanga belikatse lingenele imihlangano lebanjwe edolobheni laseParis eveni leFrance lebitwa ngekuthi COP21. Kunetivumelwane letikhona kamhlaba ukuthi nini uma ngabe lelive nalo liyafisa kulandzela lo hlelo lolo ikakhulu kade esigabeni sekuthuthuka siyesibese siyatimbandzakanya nemhlaba kuleto tivumelwane letitsite letibitwa kuthiwa ngema-conventions. Mahlukahlukene ke ama-conventions lokhanzaze akhona emhlabeni kuya ngokuthi aqondzene na luphi luhlangothi letinkinga letikhona emvelweni. Sinawo lawa climate change kukhona live letimbandzakanya kuko naleli kwendako kulolo hlangothi lolo. Sinawo futhi tivumelana letikhona ngekugcina kahle kwetilwane netihlahla lesinato emvelweni letiphatha etibitwa ukuthi biodiversity nakhona live letimbandzakanyile kuloto nhlangothi loto ngekubuketa nje ukuthi nathi phela silive nathi siyathuthuka kufuna ukuthi letindvo nathi letitsintsako sikwati ukuthi singatigwema kanjani sibambisene nemhlaba. Mangabe uthanda kuvulela wona umsakazo Swazi TV luhlelo imvelo yimpilo yami luhlelo lapho libandla letemvelo iSwaziland Environment Authority ikhulumisa sona sive ngemsebenzi wayo iphindze ichaze ukuthi ngabe temvelo tisithinta njani sine sonke masiya ekhefini besikhuluma ngato tindzaba ukuthi awumalangeni lamahle vele imvelo asiyiphathe kahle sibone ukuthi singayinyukubeti noma ngaluphi lihlobo sikhulumise tona tindzaba letifaka ekhatsi kubiyelwa kwawo emadede lokungephansi kwaleminye imithetho nemigomo lesentshetshwa ngilo libandla letemvelo sichubeka nalo lihlelo umbiko lesisuka kuwo ukhulumisa tindzaba temithetho lesisihlanganyela nayo silive kepha ke singafiki ngeshiya kwetilwandle noma kumbe sibuke esikhaleni lesikhudlwanyana ngifuna kumbe sicetsele la ekhaya ukuthi ingabe kukhona yini babe shongwe tinhlangothi lesibona ngathi kusashoda khona noma kumbe kufune singete lethide imithetho lesingathi sibuka embili ukuthi kumbe kukhona lekufune sikwende lokuyimithetho. Sibonge sibisi silibandla vela sikahlali phasi kukhona imithetho lesisayi
siyayikhankasa leminye seyivelile naseParliament lokhona nje losematheni kulamalanga ngulomthetho wemaplastic CSC Control of Plastic Regulations lesevele indvuna yetemvelo seyawufaka eParliament ngumthetho lona lesi silibandla letemvelo sihlale phasi sabukusana sabuka nalokwendekako emhlabeni wonke ejikelele nalokwendekako bomakhelwane ukuthi leli plastic nawe sibisi na uhamba uyabona endleleni ngathi ngilo leligcwele lamgwaqweni lelishlupha kakhulu leli tibi letinyende eSwatini lesithi thina sibuka sathi no lokwenda ngazuthi libe linyende mhlawumbe ngilokuthi vele eMaswati alithola mahala yini nale quality yalo ke mhlawumbe vele lilula lisa recycling saze sihlala phansi sithi asakhe umthetho lotawukhuphula le quality yale plastic phinze ke eMaswati angakhona ukulithola mahala ngoba sithi asisho ukuna ukuthi iplastic alidule but sithi mhlawumbe kunga inculcate iculture ukuthi nali plastic ngilithengile ngalo yozuka angiphindze ngikhona ukulisebenzisa ngakusasa so lo mthetho uhlose lokho inqumbi ke naleminye imithetho wona le biosafety besikhuluma ngayo sibisi sisete ama regulations sisawakha aka Attorney General lokusikhuluma bayawapolisha nemithetho ke leminye lesingeke mhlambe sikhona kuyiveta manje lesayakha lesita introduce kancane mhlambe lama environmental levies la khona mhlaba wonke uqaleni nje ngibute ngenzaba yaleti intuthu letiphuma emotweni mhlawumbe kulamanye amave bayathi bana bathenga imoto nawuthenga imoto leze percentage environment levy lephuma nathi silive kufanele sibheke lapho sitokhona ukuthi na leti moto yasethi pollute ngalendlela lo shito ngayo sikhone kusebenzisa leto imali to address the environment problems Sho ngifuna ukubuyisela emuva kancane kunaye ma plastic utawubuta umbukele ekhaya ukuthi how senifuna kufaka indlela ukuthi ningibhadalise iplastic kansi niphinzene nangifundzisa nathi I should recycle reuse ngisathi kuso uthi lo wesithathu sengivele ngiyaluka masingema plastic ngiyawa reuse ngiluka emamethi how sengibhadaliselani bongozi asibonga sibiza na uhamba ubuka uya nakule field ma plastic manyende sibiza manje bayazama bomake bethu labaluka ngawo but still akhona ku environment siyawabona kusho ukuthi vela le lo reuse laba kwendako maybe it's not enough kwanyalo kungcono sale introduce mhlambe lendlela ekwathengisa sesingcounting logo lokwendeka la ngasotsatsa transition akayifakazi umphathi ngala yebo cha wethu inhloso yethu akusiko kwakha imali ngale plastic nasishasha le leve inhloso yethu ukuthi kunciphe lokusije lokulahlwa kwalo ngoba sesibonile lokho ukuthi lilahlwa ngoba vele into le useless into lengeke ngiphindze ngiyisebenzise ukhuluma ukuthi labanye baya reuse bakhe emamed ngama plastic ngihlahla lembe eMaswati akafana nebelungu avele nje ancifa aze ngeke mina ngihlobise mina ngetibi so kusafuna sakheke le culture yokuthi siba appreciate la usilabo make banciphisa le plastic emvelweni so ke ngiloko lokukhulu so ke lokulicharge sifuna lokuthi introduce leli liqinile khona ungedulilahla ngoba naselikhona la ndleleni so kubitwa le Soil Environment Authority so ayithi tobuthi seyicasha ke ama casual laborers seyicasha ema lorry seyimali seyicost lo siyayinciphise leyo cost ngoba uhulumende futhi kahle imali yes Iyabe vele kungumgomo wenini lokuthi nitholakala senwabutha lamaphepha kungasiko kumbe into kufanele stendiwe ngithi sisive kumbe na nemadolopha ngoba nginibonile kulempela son hospital semananga eBorder Gate niyohlobisa nakhona yebo cha sisemkhankasweni nje vele tsatewethu inkosi yakhuluma ukuthi live ivakashi natifika atil council nongotela so sibambisene abantu labaningi nalemananga besibambisene nabo ukuthi sihlobise ekaguceni kwemigwaqo thine ngake ngasho nasicala lokuthi singemaphoyisa emvelo babamba bathine kumele sigadze ukuthi ngibani lo lilahlako le plastic bese akasalibutho ngoba lo mthetho wethu unganyelwe kunayi principle lokuthiwa ngipolluter pay lokusho ukuthi lo lahle lento akayibuthi lo khiphe umkhicito longcolile wayemfuleni akaclean lo mfula awuphinza uvale so ke thineke ngiloko but ngalothi ke siveke sathi ukuthi bakhona betemvelo ngileyo culture ke lizama ngokuthi nasinde ema road shows esishumayela lo ukuthi cha imvelo impilo yakho
uthi lokho abuya kubuthele wena nciphisa lokho sididile uthi lapha emvelweni. Baba Shongwe asale singena kunayilo ke wayithinza indzaba yema environmental levies. Usilwane sini kona lokho? Asibonge Sibisi. I-environmental levy mhlaba wonke iyasebenza Sibisi. Uye uthi nangabe kukhona info loyithengako lene potential yekuhlukubeda imvelo. Sibekise njengemoto ukuthi lama emissions laphuma la kulabo exhaust anayo potential yekuhlukubeda imvelo. Kuye kubese ku impose le levy lesiye sithi environment levy le itawungena mhlambe la kithi nje la kaNgwane ema levies aya ku environment fund senginyona ke mali letawusebenta kulungisa lemvelo losoyinyuka bedile inqumbe emaveni lamanye noma uthenga le plastic kwalo le plastic efuna ukuthengisa nje lo 35% lesifuna umintroducer is an environment levy nakuletinye inqumbi isibisi inhlangothi letinayo ilevy anganginanatela ababesuke. Yebo njengoba sashilo nje emhlaba wonke vele kuthiwa ngema market based instruments lokusho ukuthi imithetho lesisebenzisa ukuthi sifake kuthela uthelele into letawufuna ukuthi bese seya setshenzwa later on njengoba bese siyabutha kunama emissions charges solonga ama levy yalo njengoba ashilo nje nawuvile njena ukuthi worldwide baka VW banelicala ukuthi babhale ukuthi CO2 lekhishana imoto tayo ingilokuthitekana isikho so ke lawo ma emission charges lawo basebenzisa wona figures basebenzisa wona ukuthi bese ba apply le tax so kumele ukuthi abe right now so nawuthenga imoto nje South Africa inale price ye carbon tax so ke leyo tax leyo ke bese ihamba ke iyosita ke kulungisa imvelo kuba nema charges effluent lo ukuthi inkampani nangabe seyikhiphe ngetulo kwaloko leni kubekile emthethweni then bese ibhadala lokuthitha leyo mali leyo ke niyithatha ke into osebenza leto temvelo kunema product charges angibekise njenganama fluorescent lamps lesiwasebenzisa ko ane mercury mercury is dangerous to human beings and the environment so ke uma singa introduce a charge lethitha ukuthi bekhona imali le extra lesicharge ako ngoba nase kuyo cleanwa sing environment authority longenako ingabe siya lesikhwama ke setemvelo so ngelo nhlobo lethu ke sisetshenziswa worldwide so nathi la kaNgwane siyakubukeda vele ukuthi asesihlongote ukuthi ngikuphi nasi la singancinda khona sitoba naleti imali tokuhlobisa lemvelo. Ngekuva kwami babezuke lo lokuchaza ukuvakala njenganaku lokukhalelwa ngemave lasathuthuka lafana nelakaNgwane lebekakhalela kula umhlano lesibuya kuwe Perry lokuthi emave lamakhulu lalakhicita koletinto letinye kubeta imvelo akafake imali lethithe esikhwameni lesisi green fund kuba ungasichazela vele ukuthi kuyathelelana yini. Kuyathelelana tsatewethu siyathi ukuthi emave lasathuthukile athuthukise ngokusebenzisa lama technology la nyukubeta imvelo so ke kwavunyelwana ke kusukela nje le kubo 1992 nakusenasakala ama Rio Convention lo ukuthi emave lasathuthuka akaside ngoba edet imali tokuhlobisa leti imvelo so ke la ngeshare lamakhulu atawufaka imali kusilamancane apply ama technologies la nganyukubeti imvelo so ke kungakho ke kuletvunyelwana tethu ke diyakufaka nako lokho ukuthi ngiloya kalidlala elichaza lakhe so ke nakulesivumelwano nje sase Paris sinako lokho ukuthi asiwamithe lama targets amavelo amakhulu asasiwamithe kodwa asinani lamancane phela nani zamani nani sisike nathi okay sitawuzama sinike naleti imali njengoba phela vele thina sisathuthuka sethe leti imali sisivele siyithinzile indzaba babe azuke yemithetho lesihlanganyela kuyo silivela kaNgwane le faka ekhathi umhlaba wonke jikelele uma sesingangena nje kuwe babe kuthi usichazele ukuthi vele silivela kaNgwane ikakhulu kuloluhlangothilweni lwetemvelo ngoba ngiyaconza lokuthi kukhona naleminye le bese seyiba nemithelela lama ematiko kumbe noma letinye inhlangothi kepha nje kwanyala sesibuke lethinza nini mama ukuthi vele sitibophelele kuphi silivela kaNgwane ukuthi sitakwendani futhi kulethe inhlangothi leto sicale nje kuyo i-Rio Convention ngoba sovela uyithinzile ukuthi ihlanganisa ini babe. Siyabonga tsatewethu asibongele ukuthi nga1992 livelo holwa nguNdunankulu ngaleso sikhathi ungibabe Obed bafike basayina lesivumelwano ke sase Rio nga1992 kwavuka ke ama convention lamathathu lapho yekucala kwabangilena ye climate change
lebahlanganele yona nje Paris. Esibili yaba iconvention yokuvikela imvelo ngehlukahlukana kwayo lezi convention on biological diversity. Then yesithathu kwaba i-convention levikela ukugedluka kwemhlaba. Lezi is United Nations Convention to combat desertification and mitigate drought. Lawo lamathathu ke lawo lakangwane lawasayina ngabo 1994. I think the latest one kwaba 1994. And then yakhona ke lamanye ke labe salandzela ke aphathelene nema chemicals. So ngama chemicals convention. Kuna le Vienna convention levikela kuncipha kwelithwathwasi, ozone depleting substances. Kuna lena yase Stockholm. So a Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants. Na lokuphuma nasebena sifutha tilimo. Yes khona lokho losokufuna sikunciphise kufana nabo DDT. And then sokunalena ke le Basel Convention on Hazardous Waste. Kuthi ke nanginemkhicito lobungoti angavumeleki ukuthi ngususela ngiyomikisa eSouth Africa. Ingakade iCompetent Authority ya South Africa. Ngoba fanele kulandzelele ukuthi kugcinaphi. Ngoba labanye bese bakha imali bakuthengise kanti bayobulala eminye live. Then kunalamanye ke biodiversity ke bo Ramsar Convention on Wetlands, Migratory Species, kuze sitifikele tinyoni tindiza tecima boundaries. So ke ngabala nje lawo otherwise wona over 30 lasitha imvelo nje ema conventions nelakangwane lesetimbanza kanye lengawo. Kumbe mama sibuye ekhefini ngicela babesho ukuthi kumbe ngoba ngiyaconza ukuthi imigomo lesitibophelele kuyo emaveni emhlaba lesi sima international conventions kube sekudingeka ukuthi siwabuyise ekhaya ukuthi asale kasisebentela nathi kumbe masibuye ekhefini noma kulombiko lesawudlala nyalo sitawubese sesifuna kuva ukuthi ingabe kuloko lakusho babezuke ngikuphi lokhu bese kuhlangana ngala ekhaya ukuthi kuthelela lemithetho yemhlaba lesitibophelele kuyo silive kepha ke malangeni lamahle nyalo sitawulalela yona inkulumo yendvunankulu la yethu lemhlanganweni lobekade lapha ePerry lapho khona ndvunankulu abekhulumela live la kaNgwane njengalelinye lemave lasathuthuka emhlaba ukuthi ingabe thine kulimana noma kunyukubeteka kwemvelo kusithinta kanjani kusilimete kuphi thini sicela ke nawo mave emhlaba ukuthi awuyena bakithi abamane bafake lokho lokuncane kule green fund ukuthi nathi sikhone kusiteka la sikumhlaba noma umesilive la kaNgwane. Thank you very much, Mr. President, the Secretary General of the United Nations, President of the United Nations General Assembly, Excellencies, Honorable Ministers, distinguished delegates. I'm honored to address this high-level segment of COP21 on behalf of our head of state in the Kingdom of Swaziland, His Majesty King Mswati III. I bring greetings from His Majesty, Her Majesty, the Queen Mother, the government, and the entire Swazi nation who eagerly await the Paris Agreement. Mr. President, the Kingdom of Swaziland takes note of the efforts of many countries in submitting targets or intended nationally determined contributions as a first step towards a worthy Paris Agreement. We are concerned, however, that this will not be sufficient to keep the average global temperature increase below 2 degrees Celsius. This spells climate change-related disasters, especially for developing countries, most of which, like Swaziland, have a tiny carbon footprint but are especially vulnerable. The impact of climate change in Swaziland is already alarmingly visible. We have one of the driest rainfall seasons in decades, which is having the dire consequences for food production, availability of potable water, and the survival of the country's ecosystems, in particular livestock. To be credible, the mitigation targets for the developed countries within the Paris Agreement have to be time-bound
quantified and measurable. The Kingdom of Swaziland as a developing country has submitted its INDC, which is ambitious, aiming to double the share of renewable energy in the energy mix from 16 to 32%, while projecting to completely phase out HFCs by 2030. This demands entirely on resource support being available. Our commitment to reduce poverty demands a balanced approach to phasing out use of low-cost fossils. Swaziland also calls for adaptation that is linked to mitigation, because if we do not adapt, survival under the impact of climate change remains almost impossible. We also urge the developed countries to honor their pledge of $100 billion per year of assistance to developing countries by 2020. Mr. President, all countries must participate and indeed recognize the role being played by countries like the Republic of China on Taiwan, that has passed its Greenhouse Gas Reduction and Management Act, while also giving substantial bilateral support, and we hope that it will soon be possible for that country to participate in this multilateral process, at least as an official observer. Mr. President, thank you so very much. Umbiko lesuka kuwo loba ngesingisimane bekwazi kuyinkulumo yakhe omhlonishwa Ndvunankhulu Dr. Barnabas Busiso Dlamini la ethule khona lapha eParis emhlanganweni lobo uqhubeka lobekade ubuka ukuguquguquka kwesimo selitulu emhlabeni jikelele. Ndvunankhulu ubeke isaya noma kumbe inkinga letibhekene elivela kaNgwane ekakhulu kuchaza ukuthi sesivele sicalile kuva imithelela yako kuguquguquka kwesimo selitulu njengoba eminyakeni lelishumi sibhekene nesomiso lesimadima evela kaNgwane seside ngisho emanti ekunatha. Sibuye khona e-studio babeshongwe ingabe masibuka lemithetho lekhona yetemvelo evela kaNgwane ngiyakhona mina kumbopha makhelwane wami makalahle tibi emhlabeni wami noma kumbe iyadini lami ngimthathe ngimixe enkantolo ngimbeke licala ukuthi awu songinika ubetele imvelo noma kumbe songonele indzawo lengiphila kuyo. Sibonga Sibisi. Lomthetho wethu lomkhulu we-Environment Management Act vele wayivula ngelimi lebamelisi sithi i-local stand. Every citizen even unalo lungelo lokuthatha lo sahlubete imvelo ayimixe enkantolo. Kwananathi silibandla letemvelo noma ngibani nakasibona usasendi kahle angasithatha simixe enkantolo ukuthi nakhelo usinende naku nalo anisakwenda. So lonke umuntu unalo lungelo lokwenda lokho even. Babezuke kumbe nje ngisingachubeki nayo inzaba ngifuna ungishomba kanyele kancane ngeSiswati ngesimo lesibhekene naso silivela kaNgwane ngenxa yemithelele guquguquka kwesimo selitulu njengoba ayibekile Ndvunankhulu kude nembukele ekhaya aconze vele ukuthi sikuphi sibhekene nani vele silivele lisathuthuka lenjengala seSwatini. Siyabonga tsatewethu sikhalele nje vele eMaswati ngesimo lesibhekene naso simatima lesesomiso lelitulu alisilo lihle kahle lesinoma selita bese lita ngalulala. Ukhuluma yona umhlonishwa Ndvunankhulu lokho ukuthi iSwaziland i-carbon footprint kusho ukuthi ke kukhicita le mimoya lekhulisa kushisa kwemhlaba incane kepha ke uyasho lokho ukuthi une role naso lokumele sidlale ngoba thine le impact siyiva kakhulu thine emavela laphuyile ngoba sitele imali taloku adapt njengokuthi sakhe amadamu nalokuthi sikwade kunisela siyadithenga imali. So ke singaba kukhuthata ke naseMaswatini lo ukuthi yebo kuncane lesikucontributako kepha ke uma uqhubeka ulayite gas noma songekho endlini yathi ukuthi uyangeda noma kokuncane kodwa kuyongeda nase babaningi labantu labenta njalo sokutaba kukhulu nalokwethu. So ke sithi ke cha
ngoba ubekile umhlonishwa ukuthi emave phela akayifake imali 100 billion lamthembisa kule green fund. Sibhekile ukuthi ke nakubuywa lena kutawendiwa njalo kuze ukuthi sikwati lokuthi sisite abantu lababhekene nalesimo kanibede ema means ukuthi ba survive kuzo. Singadlusa nje ukuthi Kusosona lesikhoma se-Green Fund babe Zuke siyathi ukuthi sekuthethe iminyaka leminyenti kakhulu kuncenwa lamave lamakhulu lafaka ekhathi bo-Russia nabo-Melika ukuthi vele abafake kulesikhwama. Ingabe ngekwati kwenu njengoba silapha nyalo seangakanani emave lakhonile kufaka lokuthide kulesikhwama? Manje sesifike ngitengaba nawo nema-figures ngoba naku asibantu labayileleni asibo nalabo focal point kusho kusebenzisana nentetho ka meteorology le mali ikhona lengenile manje ke lokuthi kangakanani ngete ngasho but ke emavela amanye anako lokuthi phela bo South Africa nabondiya lokuthiwa ngema BRICS countries la thuthuka ngesivinini lesikhulu nawo akazame phela nawo ukuthi amithe lama targets. So ke that's kona sanizamile nawo bese bayafaka ke kepha ke sidawuva ke libadla lokuselibuyile ke ukuthi ke sivumelwane lesegcina kufinele ngaso ngoba ngileso ukuthi sinciphise leti ntuthu. Ufuna ngeke babeshongo noma ngoba sibuya ekhaya babeshongwe ingabe mangabe kule mithetho lekhona evenda kaNgwane le ingame letemvelo ngiyakhona ngisomabhizinisi mina kubopha lomunye umuntu kumbe inkampani noma kumbe lomunye isomabhizinisi ngimikise naye enkantolo ngifike kumbe ngifune isincephetelo ngokuthi songinyuka ubetelele imvelo yami. Asibonge Sibisi. Kukwenda nje mhlambe kube practically encenye kune firm lengenhla kwemfula lenye ingendazi nangabe lele ngenhla seyingcolisa lo mfula kanti lo lengendazi uyawusebenzisa for production so uyalimala mhlawumbe lo ngendazi unalo lungelo lokuthi angasi mina bengisebenzisa lo mfula to run my business. You have polluted wena lo la ngenhla ngwelo responsible for maybe leyo loss of income letawuvela ngalokupollute vele ke nale lo mthetho wethu we-Environment Management Act une principle lo so the polluter pays. Nasi the polluter pays nje ukuthi lona lo nyuku bedile must pay. Kunjalo. Mala lamahle libandla letemvelo liphethwe khona etiko letekvakasha kanye netemvelo. Ake sibuke umlayedo wayo indvu netekvakasha omnomzana Jabulani Mabuza le ukhiphile ngalesikhathi lesi saKhisimusi ukuthi ingabe imvelo singaqiniseka kanjani ukuthi iphathwa kahle nekuthi samukele dona tivakasha event la kaNgwane. Umthetho wetibi asithatha lethuba ngokuthi umuntu acele sibe semaswati ikakhulu kade kunaso isikhathi seminyaka lesifike kuso isizini lena le wonke umuntu athi ukuthi isizini yakuphithidela umuntu ke uthakacele ukuthi emaswati amane asibambise ekutheni naleto tinto lesithengako naleto tinto lesigosako kuleto titolo lokuyinto lenhle emaswati asetawubuya ndzawonye ahlale ndzawonye kepha sikhumbule imvelo singayingcolisi singayinyukubeti sihlalisane kahle nayo nokuthi ke sifisele sona sibe semaswati ukuthi umsebenzi wonke welive lekhona kunabomcwala lesiya kubo kunabokhisimusi lesiya kubo ungathi konke kungaqhubeka kahle singayingcolisi imvelo siphathe kahle imvelo yethu singalahle amaplastic phasi amaplastic siwafake endaweni lefanele nasetimotweni singajikijeli itikotela ngemafastelo singakhiphi itibi ngemafastelo kepha uhambe nako nje ufike ekhaya bese uyakwehlisa ukufaka endaweni lefanele nekokuthi ke nasemigwaqweni sisahamba singadilahli letinto sitikhandle setilama emigwaqweni ngoba uma ulahla iplastic netinja tiye bese tiyohlola tifuna kubuka ukuthi kunani la plastic ukhanze ukuthi sekudaleka tingoti letithide emigwaqweni ngoba lomunye sotawushayisa lenja noma usuvika lenja imoto iphambalade ugcine kuba nengoti umuntu ke uthakacele ekutheni sinake live singalingcolisi ngako konke lesitawukwenda nathi kulesikhathi lesiphithitelako kutawungena nebantu labanye labavakashele live
labangasuwe eMaswati umuntu uthakathi iceleleke nalapho ukuthi eMaswati achubeke asiphathele kahle labo bantu abakhulumise kahle ende lokufanele avamile ke eMaswati kukwenda lokulengikucelanga kepha ke umuntu ngeke aliyekela lithuba lekugcizelela awube kunene umuntu na umphethe kahle uyafuna ukubuya kuyabe sekuyalisida ke kuliside live economically kusiside nathi kulomsebenzi lesithunywe kuwo ngoloko lesitha sikucele eMaswatini kulesikhathi lesiseminyaka Malangeni lamahle sesivile inkulumo yayo indvuna yetekuvakasha netemvelo eveni laKangwane lapho khona isikhuthathi singeMaswati ukuthi njengoba sekungito tikhathi tabo Christmas asithi sithenga phela leko lesikuthenga sibuke ukuthi akuyinyukubeti imvelo yethu siconze ukuthi imvelo yethu ilona sasa lethu kude lapho sitayitfola khona mabe siyinyukubeta kulesi sikhathi lesi Ngikanje lasikhathi malangeni lamahle silibeka lapho hlelo lalomuhla sethembe ukuthi seniyiconzile imithetho yelive laKangwane ukuthi ingabe ithini ngetindzaba tekongiwa nekuphathwa kwayo imvelo sethembe ukuthi eMaswati angeke asalahla licembe labanana phansi noma batholakale asathunzela sihlahla lapha kube esigangeni sethembe ukuthi eMaswati atati phatha kahle ayikhumbule imvelo ukuthi ngiyona isiphilisa kwathina singeMaswati kubukela bhengilokuhle tinhlelo endlanzelako nisale kahle